Tala lava i nei vaenga o telefou. Ua iei nei I Sāmoa le palemio New Zealand, Christopher Laxon, mo se asi singa tau loa o le aofi aini feilo inga, ma tai o le malo o Samoa, a o le ianga iana I tonga I le vaia so nei. O le aumalanga le palemia o lo aofi ai sui o lau fai pisnisi, fa pe sui o tangata Samoa ma tonga I New Zealand nei, fa aurulu ia sa vaia Sir Michael Jones, ma le tamaita I tonga o Rachel Lafeaki. O le tama a teimi mua le nei, ua feilo I aita I tai o whaiga malo o loo iei nei a Samoa ma tonga ma le malo o New Zealand. Whailo mai le palemia o le itu ua New Zealand, o le whaamamoi au tu o le whaiga malanga ina ia sanga whaamautuina ma whaaleleia le wāwhenga iai ma sotanga whaale ainga o New Zealand ma Samoa ai whaapea ai fo I ma tonga. O le awa I le palemia ma le aumalanga mai New Zealand I le sauninga e te tala ina I le maketi fau le ua umo na fausia I sa valalo I lalo le whasosoania le malo New Zealand I le tau e tusa ma le tolu se fulu miliona Tala. O le whainga malo le I palemia ia la auli le mali toa le Aotearoa Schmidt na tula I mai Samoa I le palota whaana tinati le ana whaia ia au kuso o le tausanga ua mawai. Ai o le whainga malo fau e iei nei tonga o lona palemia e swafa ia Lord whata whehi whakawhenua na tula I mai ina ua uma le palota te lea lea tunu ia te sema. Ta ua se li poti mai Samoa le iei leo se whaanaunga o le li palemia o New Zealand ina ia whae ia te ia se swafa matai o le whiuanga o pia a o le ito e tu ua le tunu e le whainga malanga. Pei tai lao se whaasile silanga alo ia mai le ofisa o le palemia I Wellington I le fiafia le San Nafi na o la te ena malo si a ia li poti mai Samoa e whapea sa whaatalo sangaina Christopher Laxon le whaia o sona suafa matai a o iai lana malanga I Samoa. Ta ua I le li poti e whapea e le sao ia whaasala launga mai o pia. E tā pēnā le whainga malanga I Samoa le palemia ia Christopher Laxon ai whaailoa mai le whainga malo so whaatasi o iei nei New Zealand ia se swinga le tu mau ua whaia I le tau o le visa asiasi mo tangata Pasifika e malanga mai ai I New Zealand nei. O le tau o lo iei nei ia le visa asiasi po le visitor visa mo tangata Samoa ma le Pasifika e fia malanga mai I New Zealand e lua se lau se furuono Tala New Zealand, po o le tolu se lau fitu se furu Tala Samoa. Ai o le pau le tu mau e pei ona fola mai nei le tau o le visa, o le a se lau ono tasi Tala New Zealand, po o le lua se lau fitu fa Tala Samoa. Vai a mata wha mamaru le pau ila so mua yuni o le tausanga nei lua fe lua se furu ma le ono. E manatu le tele o le nei fuafuanga o na o sina vaenga I titi o le talo sanga le o uma o na tu ina atu I le whainga malo ma le palemene o New Zealand ina ia te tala e awane I to iai ni visa asiasi mo tangata mai Samoa ma le Pasifika e fia malanga mai ai ia maua e la tau le whaatangana e tolu masina e iai pēr I le tono o New Zealand I le teimi e taunu uai I lau whanua o Aotearoa ina ia tusai mo tangata o leisi ono se fulu maonu tupu o tunu o lalaulangi o lo ave ia I lea avanoa pe a malanga asia si mai I New Zealand nei. O le whailoina mai o le whautuanga le nei ma le fuafuanga le main star e le vai fafo o wawasa mana ia Winston Peters sa ia taawai e se fulu lua ma sina le umi o le a wha mamanu ai ia le paule nei le tau o le visa asiasi a le malo o New Zealand. O se vaenga o te umwhainga e sanga wha malo si ai so tanga I le wā mātunu o le Pasifika. Ua tau fia nei mai ua ave sea mai whata o whale o loa ma supermarketi I New Zealand ia le sisi e ngao sia le kompanie ngō o le Good Food Group Limited ona ua masalomia le a whaina o le tau mawha I le siama e ta ua o le listeria. O le lipoti mai le vaenga o whiangai ma le puipuinga o le saunga le mua mea tau mawha le Food Safety New Zealand na tauai
o le sisi o lo afia e le pepa I rua se lau kalama e whaingoina o le Embok e Tala o lo tusi ai le whaupunga e da tau na whaongaina au le io o ila so 5 o Novema. O le aitu ai ngō sisi sa au maia I mai le tunu o Sāmoan ma e tele I a supermarketi New Zealand e mawai ma ua whaatawina asua I tua I le tunu o. Ua whaautuaina mai lau whaatau ina ia toi whaafoi le tau mafa I le whaleoloa ma le supermarketi na au maiai e maua maiai le refund ia pe o le la foi e aua le whaongaina. Ta o mai foi le food safety e o mai I le teiminei e le iai se lipoti ua maua e winga inisi ua mama iai ona o le tau mawhaina o le aitu ai ngō sisi po le cheese. E to tele te ngata sa awai I le sauninga sa whaiela sa nafi e whaamanatu ai le atoanga o le hitu o tausanga talu le whaalewe lave le nos fo iai te ngata ta pua I mo salame a o whaiela tau sauninga I o ato whale lotu I le ai o karai estete. E pei ona sila fia o le whaalewe lave matautia I le asus furulimo mati lua o tasi iwa na mariri wai te ngata to o 5 se fumal tasi I o se whainga sa whaatino e se li mai Australia e ngō ia Brenton Tarrant I le Al Noor Mosque whapea ma le Linwood Islamic Centre a o whaia la tau tāpua I ngō leo wauli. I se whaasa launga I runga o fisota inga te le vavave a le palemia ia Christopher Luxon a o le itu ua le tunu umo Sāmoa matonga na ia taua ai le tāua o le sauninga whaamanatu e manatu ai I la tau e to 5 fultasi na whano ai le soifua ai maise o la tau au ainga. Ua amata ona waia tūlanga whaapopoleina o lau whaita avale I le taungata ma le ono motu sia o le supply o le pensini ma le suau I le tonu o le tunu. Libotia mai nafi le kompania legal le iai leo nisi o la tau pamu pensini na umai le pensini ma le suau mai o le whaalua ai leo na tula I mai lea whaale tonu I le tonu o aso e tolu ua mawai. E mafua ona le mau tonu o la ufaita avale I le taungata o le pensini ma le suau ato ai fo I ma le whaale tonu o le supply o le suau ma le pensini ta amale. O le teimi nei o lea ua siri atu I le toru Tala I le rita le tau o le pensini masani o le iwa tasi ona o le taua I se sae tu le tonu. O le iwa tia wai fo I le whaia se talasanga le Pelestene Amerika I isi malo le laulangi e au ina atu o la tau manuao I le vainu o le Strait of Hormuz lea ua tele ina le uia e vaasua u te tele ona o tau mwhainga le fita Iran e ta ofi ma hoso whaia ia wa o loa e uia lea vainu. Ta ua tele le vainu le nei le whala o inga o loa ai maise e tusa ma le 2% o le suau u mo o mia le laulangi e ui mai ai lea o ngā Sami sa o whainga e tusa ma le 2 miliona paelo suau ui lea so e tasi. Se laus ful tolu la whainga o pamu pensini le kompania legal I tu SS o New Zealand ma tele lava I le motu I matu mai sa I longa o na pisi I pamu I le whai unga o le vai aso. O nisi o pamu nei sa whaata wai la stona I le pensini I watasi I le tau e lua tala fitu lua sene I le lita. Mai manatu le pulenga o le kompani e mafua o na pisi mutumu la tau pamu pensini ona o loo pa uai I le tau o le pensini ma le sua u le tele o taimi. E iai fo isi pamu o le gal ua whaasa ai o na utu ni kalone ave I le fane ai na o ta avale lava o loo mawhai o na utu ina. O se lipoti alo ia le mtanga luenga o pisi nisi mga luenga po o le ambi ta ua mo iai e whape o whaamaunga sa iai I le vai aso ua mawai sa tula I mai iai pe tusa o le toe 5 aso o lo tu toe o na uma leo le pensini ma le suau a to ai ma suau valele o lo iai nei te tonu o New Zealand. Ai tala mai le laulangi whafo o leo ua sa valia nei le tonu o vai aso so o talo na amata le taua I Iran o na o swainga Amerika ma Israelu I le astona I 2 Februari.
o le tali mai le malo Iran i os whainga i le ngata ua whaiaini la tu os whainga nga ia Israelu whapea ma ofisa mano whanga o le military a le United States i te tonu o te nuu i le whangaloa o Peresia ma ua o atua i se tūlanga whaade tele i le neitaua o na ua tele atu nuu i se sae tūru tonu ia ua a fia ai le teimi nei. Whaamaunga o pito i le tamai sa tu whaatasia le vaenga whaasara lau le AFP na ta ua ai le to tele o tangata ua maali liu ma marunu ai tanu ona a mata le taua. O ia whainu mela pe o na whaadia mai le AFP na lato mau mai whaasara launga mai i whainga malo whaapele fita ai mai se ofisa o le soi fua malo loina ma whaalapo tonga o ngā luenga lawe ai i le tonu o tunu ia loa fia i le taua. O le lipoti mai i le mtanga luenga le soi fua malo loina le malo Iran na ta ua ai whapea e o mai i le aso vanu o mati o si lia i le afe lua se lau le a whainga o tangata o le atunu o maari liu i le taua e au fiai le lua se lau o tina mo ta maa itai ma le lua se lau o tamaiti i lalo le sefulu lua tau sanga le mātua ma le siri atu i le sefulu afe le a whainga o se isi tangata na manu nua ai. I le tonu o Israelu o li poti alo ia ua tu ina mai le malo ma le military i le au whaasara lau na ta awai to os ful toru tangata ua maari liwi Israelu o na os whainga o mea tau whaaton tonu o runga mao le malo Iran. Whailo mai fo i le military le maari liwai o ni fita sto lua Israelu i le tonu o le panona i saute le fo i ua vevela i nei le tau i le vao Israelu ma le Hezbollah. Ai o isi atu nuu o le whangaloa Peresia ua maari liu ma manu a tangata o na os whainga a le malo Iran ua whaianga iana ia i ofisa o lo iai o le malo o Amerika. E au fiai Kuwait, o le UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, whaapea Iraq ma Oman. Ripoti mai foi ua la talata atu nei i le iwa se lau le a whainga o tangata le panona ua whasiutia i o se whainga le malo Israelu ua whaianga ai ino whanga o le Hezbollah i le tonu o le atunu ai whapea ai foi ma le tonu o le tunu o Suria whapea i Oritana ma Iraq. Na maua le tino moriu o stangata i le Waitafe le Manawatu River i Palmerston North i le fiafiolast o na aina te nei mai ua whaanga solo nei suenga i le mahuanga o le whaalavelave. Whailo mai i le leo o le tino moriu o le tangata le na maua i le vai e lata i le Titma Drive i Awapuni pe tusa o le afo le fitu i le fiafiolast o na ai. Whaia nei ngā luenga masani e whaamautua i po o i tonu le tangata na maliu. O le isi whaalavelave le whaunga le vai aso na maliu ai se tangata na tupule le matawhanga e lata il malai waalele i whanganui. Whailo mai e leo e whapea sa liputia mai le nei whaalavelave pe tusa o le awha o le whai le fiafiolast o nai. O le tangata na maliu ai na maua atu ua umalona ola i le mea na lawe ai lana wila afi. E whaitau wafe tangata sa lolofi atu e fia mori mawina le toi de talaina leo le whale tusi tele o le lau mua i Wellington i le asto o nai na te nei. Ua fitu tau sanga talo o na tāpunia le whale tusi tele le nei le Wellington Central Library ona o tu langa sa lamati ai le saonga le mua tangata ona o ni mahui e ono a fia ai. O le masina o mati le tausanga i luafes fruiva le ana amata tapuni ai lea fole tusi tele ma whanga solo mai ai i ale ngā ruenga i le toe whaale leia ma le sanga whaamaro sia o le whale atoa i se tau e tusa ma le lua se lau se furu ma le fitu miliona Tala. O le pule nu o Wellington e ia Andrew Little na saunoa i le saunonga autu e te talai nai lea ngā ruenga tele. Sa whatasi ai nisi sa avea ma taitai o whainga malo turu tonu, ai hape ai ma whainga malo wha ai tu malo o Wellington e au fia ai nisi na avea mo mua ma pule nuu, e pei o Justin Lester ma Andy Foster. Ta ua Andrew Little o lea ngā luenga to tele i au pule nuu sa o la tu whengai, ai o lea ua whiaunga le maia ma lona turai mai tau ave le tofi pule nuu o Wellington e le ngata ina ua toe te tlaina le tusi te tonu
tu tonu le nei mo le manu le tunu o ai sa tali nai fo ile sto nai ma le Civic Square le sa tapu ni mai le tu sanga o vai mo ni ngā luenga sa fia fa atino ina ai fa ali fo ile po no o nisi o fale de tele au tu i de tonu o le Civic Square o le atu tau ona to e de Tala mawa noa mo sanga te oma i de tonu o le isi se fulu lua masina o lumana inei. I ta alonga na amata i le san nafi ta alonga ki kiti fa le vao malo i le vao awa New Zealand ma au si i mai awheli kai saute i o lo oasia si mai i Aotearoa nei. Na mua le ta alonga le vaenga o ta mai tai le valeo le White Ferns a New Zealand ma le awa ta mai tai o awheli kai saute i le malai le Bay Oval. O le ta alonga mua fo i leo le series e lima ta alonga i le vaenga o le T20 a awa ta mai tai. O le unga le ta alonga ma mao le malo le White Ferns na ta ta mua New Zealand ma o la tu ai se la wiva se fulu mai pe e fitu na turi ai a felika i saute i ai pe ta i le imaua ma manu malo ai le White Ferns. O lo na lua la ta alonga i le vao au lua o le awhia le Hamilton i le so lua tae ao. I le vaenga o li na amata fo i na poi Mount Maunganui i le series e lima i ta longa pupu nei T20 i le vao le Black Caps ma le Proteas a awhilika i saute. E pei ona silsila wa mai mo i le TV na ta mua New Zealand mai umole le ia lātou pe e na o le ivas futasi o lātou aina maua. Na tuli ai a Felika i saute i ai o New Zealand mai tolu pe ai ua maua ai e ivas futolu mai oas furuono ma te ai wha. Manu malo ai a Felika i saute i le ta'alonga mua o le series i le wā o au lua. Ua se atu nei i le au soka a li o Aukilani, le Auckland FC, le tūlanga lua le whaasalonga o awal ta'amusanga o le A-League, ina ua manu malo i le lātu ta'alonga, ma le au o lo nume le tasi le au lea le Newcastle Chats. O aio le ta'alonga i le whaunga le vai aso, e lua Aukilani i le tasi a le Chats. O le whaia ina mua lea, o le au le nei a le Chats i le neito sanga, ua whaamuta i Aukilani i a malo so e se fudu o le Jets i le ta'amusanga o lo whanga solo a o le au Aukilani o le ono ai lea o lātou malo so i le ta'amusanga o lo whanga solo. E toi lima ta'alonga o lo tutoia le au Aukilani i le ta'amusanga masani ma o leisi a lātou ta'alonga o le awhetau iai ma le au mekata i le asotona ai asau nei. Ai o le ausoka le lau mua i Wellington e o le Phoenix na malo i le lātou ta'alonga ma le au o le Perth Glory o ai o le ta'alonga i Wellington e lua le Phoenix ai le ai le Glory. O le malo mua le o le Phoenix ta lua na ma vailo lātou whaia o ngaunu i a Giancarlo Italiano i le aso luas futasi o Februari o whaamutai ma o lātou whaia ina so o e valu na iai. Ua se ai nei i a Wellington e mai le pito i lalo le ta'amusanga ai toi lima lātou ta'alonga ia o lo o toi. Ma le talawhai ua ta'awhia e le toi whaataunu uina i a tuunga ta'ama le sao le Formula 1 i Bahrain ma Saudi Arabia i a Aperila ona o le taua i Iran. O lea whaiunga o whaia e le purenga o tuunga ta'ama le sao nei ona o le taua i le tunu o Iran e pei ono vevelai i le vā ma Amerika ma Israelu. Whailo mai il whaunga vai aso, o le ata o fia tu unga ia sa fufua e whaia i a tunu nei e lua o se sae tūtonu ona o le taua mai whaamanina mai foi e le ai nisi tu unga e whaia e sui ai i a tu unga nei o le ale o na whai le masina o Aperila. O le whai unga leo telefau.